یوسف سلیم صاحب تمہارا تشریف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جگرس جگرک داغ میں ہائم شام دلت جگرس جگرک داغ میں ہائم شام دلت اکہ اکہ تم تم گزرت تریم شام دلت دوپنم صبرک صبرس از چھی امتحان دوپنم صبرک صبرس از چھی امتحان پانس ہمتک جام پریم شام دلت اکہ اکہ تم تم گزرت تریم شام دلت شیرشارس ارمان عاصم للہ مز رسرت چھکرن آج ارمان عاصم للہ مز رسرت چھکرن آج سمبرت اکہ سمبرت شام دلت جگرس جگرک داغ میں ہویم شام دلت شعر چھ نظرن مزمی از دیوان چھم سکونی سر نظرن مزمی از دیوان چھم سکونی سر ہر دم ہر وز یس روم شام دلت جگرس جگرک داغ میں ہائم شام دلت شعر شعرس شامس مزمی شام سپدم خورم خوش شامس مزمی شام سپدم خورم خوش شامس مزمی شام سپدم خورم خوش من زندانس ست وڈروم شام دلت جگرس جگرک داغ میں ہائم شام دلت شعر چھ انسان شکلن مز روپوش پوشی انسان شکلن مز روپوش پوشی تم فردس فردس نش مند شام دلت جگرس جگرک داغ میں ہائم شام دلت مکتا چارس یس داغ چک یوسف سلیمہ للوان یس داغ چک یوسف سلیمہ للوان ژے سوے داغ یارن لوت پٲٹھۍ ؤنتم شام دلت جگرس جگرک داغ میں ہائم شام دلت اکہ اکہ تم تم گنزرت ترائم شام دلت سمبرت اکہ اکہ سمبرت تھائم شام دلت وقت شکریہ کرو یوسف سلیم صاحب بیٚیہِ تِمن شُراہن تِمو اَسہِ سۭتۍ یتھ پروگرامس منٛز شرکت کٔر